Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje ngizokucela kuwe-ke laphana-ke mawukuthi-ke uyaqala ungene kulona-ke leli khasi-ke leli-ke noma-ke usamusha-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini subscribe nje kumahhala nje, akubizi imali, kumahhala nje khona uzokwazi ukuthi-ke uyibeke sethubeni lokuthi-ke uthole wonke-ke amavidiyo-ke amasha-ke lana-ke ngizoloke ngikufakela wona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphuthi-ke lawo mavidiyo-ke ley'ndaba-ke ongenza njengamanje ungabheke ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje ngilethele-ke udaba-ke olushaqisayo-ke ngendlela-ke eyisimanga-ke laphana-ke ezingenayo-ke laphana-ke kubikwa ukuthi-ke owesilisa udlwengule maqede wabulala isalukwazi esineminyaka engu-70 ngoba ethi simkweleta u-R20 wamagwinya. Owesilisa ona-28 uhlasele isalukazi esineminyaka engu-70 emzini waso ebusuku wasidlwengula ephendelela maqede wasigwaza wasibulala. Isidumbu sakhe sitholakale sinamanxeba okugwazwa singagqokanga kwesingezansi. Lo mlisa uthe uyaphuma kanti omakhelwane bayambona babikela amaphoyisa wafunwa wabanjwa. Uthe mayebuzwa ukuthi umbulaleleni wathi umkweleta imali yamagwinya wathatha u-R20 wagcine engawukhokhanga ubese eyaboshwa-ke. Isalukazi besihlala sodwa. Lesi sigameko senzeke eLimpopo-ke laphana-ke. Mina-ke ngizocela kuwe nje ukuthi ngene ema-comment section usho uvo lwakho ukuthi wena ubona kanjani-ke ngalolu daba-ke noma-ke ucabangani-ke bese wenza okulungile nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloke ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.